Imana ni data, Murenge ni mama. Amerika ikaba mama wacu. Amerika ikaba mama wacu. Canada. Iyo Amerika ihagarariye ibihugu byose twagiyemo. Ubundi iyo ya article nanditse yavuze ngo ibihugu by'ubuhungiro byose ni mama wacu. Iwacu ni Murenge. Kandi ntituzobimura nitutagira ururimi na identite yacu izoshira. Tuzonyika n'amahanga tugiyemo tuzohika. Ariko nitugira ururimi na Bibiliya ruzoduhuza. Bibiliya kizoba igitabo duhuriyeho, ururimi tuzoba n'ibindi bitabo tuzoba duhuriye aho tuzoba turiho twese hose bizoduhuza. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aho ari ahaguruke duhurire n'urundi rugamba, duhurire ku Kinyamurenge. Niyo identite yacu. Murenge ni iwacu, Murenge niyo mama, Imana niyo data, amahanga ni mama wacu. Kandi nyoko wanyu ntaba ari nyoko. Kongera kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu kuko twabemereye, twabwiye yuko tuzagenda tubagezaho amateka y'ibyiza byabereye iwacu i Murenge, kandi twabwiye yuko tuzagenda tubazanira bamwe mu babyeyi bakoze imirimo itandukanye haba ari mu karere, mu gihugu, reka ndetse no ku mugabane w'isi hose. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umubyeyi wacu. Mbere yuko tuvuga amazina ye, reka tubanze tumuhe ikaze. Kaze muri studio zacu. Murakoze cyane. Nyemerera nkoreshe amazina yawe, Pasteur Victor Mikebanyi. Abantu benshi bakuzi nk'umumissionnaire cyangwa se numwe mu baharaniye ururimi rw'Ikinyamurenge. Watangira utwibwira mu magambo wuriwe. Urakoze. Ndakwibwira se gute? Nitwa Victor Mikebanyi nyine. Iwacu ni mu Minemba ahantu hitwa Irundu. Ariko navukiye mu Mibunda ahantu hitwa mu Nkango. Umva ko ari muhira? Ni muhira. Ariko nyuma ya Murere tuvuye duhungutse mba mu Minembwe, niho nakuriye. Donc nje n'umunyaminembwe kabisa, niho iwacu. Tiba tubwiye umurara wawe. Njewe ndi Umwega na data yitwa Rugomba. Rugomba rwa Mikebanyi. Ubuzima bwawe bwo hambere kugeza kuri none, ubuzima bwawe bwakugize uburiwe kuri none, niki cyatumye ugera kuco ugeze kuri uyu munsi? Ya ubuzima bwanje ni ibintu byinshi byangiza ukomeze. Hari ibintu bitatu tuvuge binini. Mu minsi naherutse kwandika article imwe ivuga ngo Imana ni data, Murenge niyo mama. Na Amerika ikaba mama wacu. Murenge niyo mama, niho navukiye, niho ababyeyi banje bambyariye, naho niho ubuzima bwanje butangira, niho bwa fondation y'ubuzima. Niho bwakuriye. Nimba nduko ndi kubu niho nafatiye, niho ubu fondation, niho hari urufatiro. Si ku babyeyi gusa ariko no ku Munyamurenge, naho niho handemye, niho hangize gute, ariko mpashizwe n'Imana nka data. Gituma nise Imana gayo nifite umupango w'ubuzima bw'umuntu, ariko ikagenda ibutunganyiriza ahantu. Wihankure rero iranzungurutsa henshi, aho hose ni ha mama wacu. Mu mwanya mama yagize nk'ikibazo, ariko niko wanyarakorera mama wacu arandera. Niho muri Amerika rero n'ibindi byose bigiye bingira ubundi we. Yego. Ubuzima bwawe mu gukorera Imana cyangwa se mwivuga butumwa, umuhamagaro wawe mu gukorera Imana, ndetse wararushe ugeraho abandi baturage batagera. Wari bwo bumissionnaire abantu benshi batari bamenyereye bo mu bwoko. Tubwire ku ncamake, wabigezeho gute, byakujemo gute? Nakirijwe ndi muto,
mfite imyaka 9 hari muri 71 nibwo nibuka mu gitaramo c'abana nari umwana mutoya urumva ni kera nza nibuka wari umunsi wa gatatu nasohotse mu nzu bisanzwe kurya abana bakinaga ku kwezi ngeze hanze nsanga ntabana bari mu hanze noneho ngiye ndeba mu mazu nsanga bari mu nzu imwe y'umukecuru umwe nimwe bose bahuriye nibwo bwari ubwa mbere mbona bahura mu bose hamwe ngo ninjiremwo nuko umuyobozi yari n'umukobwa abwira umwe mu bana ati banza umusohokane muje gutuba kwihana gutuba nijo yambo yakoresheje gutuba sinarenze numva gutuba icarico nuko mwana garansohokanye noneho nawe garatubye arihana oh ndimbagaruka nanje ndabifite nuko gatura tubu ngo tumare gadusubira mu ubwo nibo novuga ngo na kuko iryo joro nagize ibyishimo muri ico gitaramo nk'umwana ntare narigeze kugira mbere nyuma yabwo rero twigiraga ahantu hamwe kuri Madegu muri primaire ico gihabaga primaire zibiri gusa Minembwe école primaire nta secondaire yari yahaba je naje bigiraga mu Baturika twavayo tangira kuja mu butayo nyine kuri iyo myaka 9 nubwo niko nakomeje nubwo rero nibwo natangiye uko ngenda nkura niko nagiye numva nkeneye kubwira abandi birya nakiriye kuko byari ibintu byiza umva kumva ikintu ufite udakwiye ariko ugura umwana urakivuga gute ariko uko nagiye nkura nkumva nkeneye kubivuga nyuma noneho maze gukura noneho ntangira ku ikintu natangiriyeho nza nibuka ndubona ko umuntu mu bwiriza mwigisha yayigisha mu ikanisa azahamagara abantu kwihana noneho niyo ndoba mfite ico nihana ariko ngakenera ngo mpaguruke wa mbere impamvu hari abantu baza bagira isoni cyangwa bagatinya guhaguruka ariko nje ngo nimpaguruka ndamotiva abandi kandi nahaguruka nyine nkabona abantu barahagurutse nuko ibinge mbikora gutya ariko ngongeraho noneho ntangira mbona atari byo bidahagije ntangira kuja mu ibarabara cyo gihe nari maze kuva ni wacu naragiye Buvira niho nari nigaga nabavuye muhira banza kuja kwiga secondaire hitwa kwa Mbogo ngumve kwa Mbogo nje Buvira nayo na ma stories maremare ibuvira rero niho natangiye kubwiriza mu ibarabara nenda kubwiriza mu ibarabara gahagarika abantu urumva ntibiza byoroha ariko nyine bikaba ubwira abantu ukabona barumvise kwibarabara ngo buce ndibuka hari mu 8 nibwo bwa mbere twatangiye ikanisa tubivuvira tuja hitwa Idine ruhande rw'Ibugari je ni inshuti yanje umwe umwirabanje umubembe twasenganaga tugiye gucuruza ngo dushike dusanga abantu barahangutse bari baravuye Buvira b'abakristo twari tuzi n'abanditse bari bavuye Bukava bavuye hirya no hino ko hari ahantu ha business cyane z'injanga natwe twari tugiye kugura injanga ducuruza ngo dushike dusange barahangutse tugura injanga turazohereza Buvira dutangira kubwiriza dutangira ikanisa wacu we kuko ariho hari wabo kandi we yari mukuru arahasigara byari ni kanisa rya Sepak arahasigara bari bafata kuba pasiteri je subira Buvira kuyihe myaka mwari mufite iyihe myaka mukigero cy'imyaka hari muri 85 ico gihe urumva nari mfite nk'imyaka 23 mfite nk'imyaka 23 ico go navutse muri 62 ngo tumare gutaha rero ntashe nsubiye Buvire we arasigara nasubiye irindi rimwe gusa nyuma komeza kuzambwiriza mu ibarabara tuja guforma ni groupe y'abantu 5 tukabwiriza tugasenga cyane ariko muri kubwiriza kagenda mpura n'ibibazo byinshi ibibazo bakambaza mu ibarabara ibibazo bya Bibiliya ntazi numva ntangiye kugira ikibazo kuko twebwe mu gihe cacu hari harabaye uwamusho mu buryo abantu basa n'abafasha abantu bazaja kuri Bibiliya nk'abantu bashaka ibyubahiro ariko ntibamenye ko ari kuja ku ijambo ry'Imana ariko ngo mpure n'ibyo bibazo
ndikameme singenda kuri Bibiliya ngo nzoje gushaka icubahiro, ariko ndareka ngende zoje kumva ijambo ry'Imana. Ikindi kibazo cari kihari ni ca gihe igihuha ca Branham caje, noneho bakuvugisha bakuzibiranya amajambo kamubura uko uyasubiza, ariko nyine kubera ko tutari tuzi ijambo ry'Imana neza. Ngo mare ni mu mpamvu ya kabiri nayo kubwiriza. Impamvu ya mbere kwari kubwiriza bakambaza ibibazo, ho mbaye mbwiriza. Impamvu ya kabiri kwari yariyo erezi tuvuge ya sekte ya Branham yarije. Ngo mare gani mpita kuja kwiga, nibwo nagiye Bukavu rero kuja kwiga. Ariko muri iyo minsi urunani mbere yaho, mbere y'urwo runani na gatanu subiye inyuma gato, haje umuhubiri umwe uvuye muri Tanzania mu mukutano wabereye mu Gasenga. Nza nibuka yigishije ku ijambo rirya rya Gideon na yaba abasirikare b'300. Araryigisha ndaryumva, hamagarira abantu kuja muri misiyo ko mwe muri ba 300. Uwo munsi rero numvise bwa mbere nkeneye gusohoka igihugu, nkeneye kuja ahantu hataravuga ubutumwa na rimwe. Nuko turahaguruka baradusengera, ariko urumva byari bikiri vuba. Urunani na gatanu rero mvuye ibubwari harasura umukutano kuri Kiriba, naho barasura bavuga hejuru, kandi wari umukutano w'urubyiruko. Barasura bahamagarira abantu muri mikuru kuja muri misiyo, naho ndasura ndahaguruka baradusengera. Twarabanzanibwa twarabantu 72. Muri abo 72 twari babiri bari bafite diplome d'etat, abandi bose bari batararangiza diplome d'etat. Nuko rero muri bamaze kudusengera, ubwo hari kwa representa Ruhigita, aratuvuga ngo ba bantu babiri bafashe bafite diplome d'etat ngo bazoje kuri ico gihe bari bagira Institut Supérieur ya Théologie yitwa ISTEC, Institut Supérieur de Théologie Évangélique au Kivu ibukavu. Ubu ngubu niyo yitwa Université Évangélique en Afrique. Ati abo bantu babiri bazogende baje kwiga theologie. Nukuga nikoga kutangira kwitegura, kuko ico gihe ibintu by'amoko byatangiye kera no mu makanisa. Tonke banima recommandation ndi Buvira, biba ngombwa ko ntaha inje kwa recommandation muhira. Nuko bampa recommandation nja kwiga theologie. Muri uko kwiga theologie rero, igihe nigaga kuri theologie nibwo ariko mbere yaho buke ikanisa ryacu rya Selpa ryari ryaratangiye gusengera ibihugu bya Islam. Twasengeraga ibihugu 7 kuva Mauritania ukageza Somalia, donc hari ibihugu 7 bikurikirana. Intego kwari gusengera Islam ngo ireke guma kumanuka ija muri Afrika, imanuka na Afrika, kuko ibyo ni ibihugu bya Islam bavuga ngo tuyimire. Ariko kandi byari batangenda muri 81. Ubwo urumva rero hari muri 86 na 7 ngeze kuri theologie, ko twari tumaze iminsi tubisengera, ntangira kumva nse noneho tuzohora dusenga twogiye. Nuko ariko amajambo ya mbere yamfashaga numvaga hayambwira, kumva ari nje hayabwira ijambo rya Matayo 28 murongo w'18 kugeza kuri 20. Uvuga ngo mugende ku isi yose muhindura abantu kuba bigishwa banje. Na Marko 16 murongo 15 no 16. N'Abaroma 10 utangire ku murongo w'13 kugeza kuri 18. N'Abakorinto ba mbere 9 murongo w'16. Nageza ngera kuri iyo mirongo nkumva ninjewe iri kubwira. Ariko se ko Bibiliya yandikiwe abantu bose, niki gituma numva ari nje bireba. Nuko ariko wari umuhamagaro w'Imana. Nuko kuri theologie rero ntangira kuguma kubiganira n'abantu, mbiganira n'itorero, mbabwira uko mzumva, kandi bumva nyine ari umuhamagaro. Ariko rero kuvuga ngo ngende hese ko tusengera muri ibyo bihugu byose, ni ikihe gihugu njamo? Ntekereza kuja muri West Africa, muri Mali, Burkina Faso, Niger, ariko ngo buce umutima uragaruka nyine nja mu Basomali.
ariko kuja mu basomali naho nuko baje kuvuga ko hari umumisiyoneri umwe wari wara rero ntarageraho namaze kumenya ko nkwiye kuja mu basomali kuva muri Kongo no muri Somali ni wacu bari batarumva ibintu bya misiyo ngo baragutuma ba misiyoneri bari abazungu uvuga ngo ikanisa ryiyemeze kugutuma ngo riragufasha uve mu Minembwe uje muri Somali byari bigoye ariko mbwira umugore nti ngiye kuja muri Somali kandi zogenda n'amaguru urumva kuva mu Minembwe ugahuruka muri Somali n'amaguru nari namashije ariko nari namashe turumvikana navuga nti wozoje iwanyu ni ngenda ngahuruka uzobimenya nzogutumira uzi kandi ni ndahurukaga zoburira mu ijuru nta bundi buryo ariko turanda nyuma mbibwiye abandi nyine twakoranaga cyane umumisiyoneri umwe witwa Willy Carlsen yari umunorvege nambwira ati kuko twari tumaranye iminsi we tuvugana twari tuziranye yarazi ko ngira uwo muhamagara ariko ngo yumve namashije gutyo arambwira ati reka we nta mpamvu yo kuvuga ngo ugendera amaguru reka dushaka uburyo nuko ubwo ngubwo barantumira mva mu Minembwe nza nibuka twahagurutse ku minsi 23 y'ukwezi kwa karindwi muri 93 baravuga ngo ko dufite umuhamagaro tubanze tuze tubi Bukavu tuhakora iminsi mike ndetse bishobotse tuzobanze tujimaniye mu Islam tuje kubamenya nyuma tuzobone kugenda iyo tuzoje ariko ngeze Bukavu ni story ndende nayo uburyo byahindutse byo kuja Nairobi ariko nyuma yo gusenga umutima twumva utashoboye utakunze kuja Nairobi kuja Imaniema naragiye gusa ndahasura ariko numva umutima utemezanyije kutujayo ariko nyuma tuza kuvugana n'abayobozi tuja kuja Nairobi rero ariko nabyo byari bivuye ku muntu umwe wari wakoraga Nairobi aje ibukavu umumisiyoneri w'umunorvege nawe ngo ashike amenya ko ufite umuhamagaro aravuga ngo noza gusura abasomali numva nkeneye kuja kubakoramwo akaba ariho nje aho kujimanyema none ntiyamenya ko twari tumaze iminsi tubisengera nje n'umugore nuko gandi genda uvugana n'abakuru nimwumvikana tuzojayo nuko garagenda avugana n'abakuru amaze kuvugana nabo nuko gabagenda bashaka passport nibo bafashe amafoto gusa bajana Nairobi kuri ambassade banshakira passport barayohereza mu kwezi k'umunani kwa 94 nja Nairobi kuja kubanza kureba abasomali nuko mpamara amezi 3 mpava umutima wanje wanemeje ko ariho nkwiye kuja nuko nsubiraho mpangira ngo mu 11 ntinishika ndashika mpita mfata famille tugende ngongere ku kibuga banaka passport ibyo bayitaga ba snip baba immigration banaka passport ngonje kuyaka kubaza impamvu nyine no kuyaka barambwira ngo bafite amabwiriza kuva muri leta ngo ntibarekere umututsi wese ibyangombwa bya leta kuko na yaragiye kuyimpa arambwira ngo si wanyu ni ntiwacu nitombwe ariko yapfuye kuvuga ati pita numva ko hari kibazo ntiwacu ni imwengi itombwe imwenzi ngose ngubwoko bwawe urumuke ntindi umunyamurenge aza abanyamurenge sabatutsi nti nabatutsi abaho mbwira ati twarabwiwe ntiduheze umututsi wese byangombwa ndamubwira nti nimba ari cyo caha ndacemezanye ndemeranye ibyishimo ngende kabisa kandi ugize neza kumbwira ndagenda uje mbwira representa wa Selpa ibiko baniyinimye asubirayo wenyine aje kumureba ngo ashike wa muntu wa immigration arambwira ati namwimye passport atariko yabaye honnête none ngo agaruka arambaza niki mwavuganye ndamubwira ibyo gusana nuko ndatura ikubera iyo passport bafashe bitwara umwaka wose sinasubira Nairobi ariko nyuma dutumana passport y'umugore Kinshasa kuko abana bo bagendaga muri passport y'abavyeyi ngo dushike umuntu twatumye nawe angwashika aravuga ngo n'umunyarwandakazi naho ndibayimo
umuntu waje kuyihangatururaho ni marehemu Mutamba kuko yari kinjiza aragenda wenyine kuri bari bazi ko ari umunyamurenge bari bamuzi gewe bari bamuzi nyine ko ari umunyamurenge ariko gari bamenyeranye kandi bamuzi nyine yarakoze no muri leta n'ahandi nyine bari bamuzi donc wari igendera barayimuha iyinga nyine nari maze kuja gufata laissez-passer tenariyo ya passeport ngo ngende aho kumpa irya tenari bangarurira passeport uryo yinga bariho na passeport y'umugore shika nuko duhita dupanga nyuma y'amahinga nk'atatu fata indege tuja Nairobi aho kugendaga n'amaguru noneho Imana igucira inzira iriho indege nuko reka dukomeze mu kiganiro cyacu kugira ngo ducunguze umwanya niki cyaguteye gushinga ishirahamwe Release International Mission wari ufite izihe nzozi niki cyatumye wumva umuhamagaro wo gusobanura Bibiliya mu Kinyamurenge? Okay, urakoze. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Eka zana ntangire kuri Bibiliya ko ariko yatangiye mbere. Yego. Hari muri 82. Urumva imyaka 44 irashize. Ndibuvira. Ariko nka mbere yaho buke. Nahoraga ntegera ukuntu tuvuga nareba n'ukuntu twandika kabona bidahuye. None nkabona ko turandika Ikinyamurenge mu Giswahili. Ukuntu tuvuga ntaho bihuriye nuko duhe twandika. Harimo bimwe bihuye ariko ntibihuye. Ntangira kwandika nyine ko mzumva uko mvuga. Ariko uko nta muntu numwe warubyitayeho mvuga hako hari nabandi nabo babyandikaga gute kuko nabo bariko babyandika ko bavuga bakabyita amakosa. Yego. Kandi ariko kuri nuko noneho icaje neza gusa nikibihaye imbaraga. Ubwo ho narwanaga n'ikibazo c'ururimi c'imyandikire. Icaje gusa nigihaye imbaraga caje hazanye n'igitekerezo cyo gusobanura Bibiliya. Wari umunsi umwe wiyinga turi mu ikanisa rya Sepak Karundo, ahitwa Karundo. Haza umuzungu umwe witwa Roger. Afite igitabo caruka mu gipfurero. Araza aracerekana aje kucereka ikanisa. Nanje nimwe nasengeraga. Ahaguruka na ca gitabo caruka aravuga ngo iki ni igishoma ca Bibiliya. Bari bamaze iminsi bahe basobanura noneho araza arababwira ati twatangiye gusobanura Bibiliya none iki ni igishoma. Ambaze asoma mu gipfure bishatse kuvuga iki kubatumva igishoma nuko abanyamurenge baracumva igishoma nico kiza kibanziriza ibishimbo. Igishoma ni amababi y'ibishimbo. Noneho iyo umaze guhinga ibishimbo mbere ko ibishimbo byera haza habanza igishoma amababi mugasangwa muri igishoma murinze ko ibishimbo byera nabyo mukabisarura. Imboga z'ibyatsi imboga n'ibibabi n'ibyatsi nyine z'ibishimbo. Noneho yaravuga ati iyiruka tusohoye mutegereza ibishimbo ntibirera ariko iki gitabo tuzanye caruka mube muri gishoma ariko Bibiliya iraje. None bapfu rero bafite Bibiliya yose. Uwo munsi niwo naha umugitekerezo canje caje cyo kuvuga ngo niki gituma tutogira Bibiliya mu Kinyamurenge. Haciye imyaka 44. Tangira noneho kureba ukuntu urumva ico gihe byari bigoye kuvuga ngo utekereze gusobanura Bibiliya utangirira uretse nico intambara twagiraga y'abanyamurenge batemera ko turi n'abanyamurenge uretse n'abandi banyamahanga abandi bakongomani n'abanyamurenge ubwabo zabagiraga iyo ntambara kuvuga ngo mpaguruke rero ntangire mvuge ngo dusobanure Bibiliya mu Kinyamurenge cari kibazo. 86 rero nibwo natangiye kubivuga ngeze kuri theology noneho gihe nagiye kuri Bibiliya
bibwira abandi twari kumwe nyine b'abanyamurenge nk'abangahe bari bahari. Icyo natangiraho yari imyandikire ngo mbabwire ukuntu twandika twandika amafuti baranseka. Bari kumwe n'abandi bagabo pasiteri b'abanyarwanda bose baranseka bama banseka ariko tinyamara ko muranseka ariko muri mu mafuti. Duhamagara umupasiteri umwe w'umurega umurega w'ipangi utagira ko utari ufite contact n'ikinyamurenge. Ntingahwe hari umuntu umwe witwaga Byiringiro. Ntingahe twandikire Byiringiro. Yandika yari yarananize literature nimba literature Lubumbashi. Yari umurescape wa ya massacre yabaye Lubumbashi muri university. Yandika Byiringiro BZ. Nyirize namwe ati no twanditse amakosa. Ati ni BY BY. Ati no ntabwo ari nimba ari Byiringiro ni BY ariko nimba ari Byiringiro ni BZ. Noneho bararebana uko bagira ngutsinze tuguhaye uje paka muri akanya gato. Noneho kubera iyo mpamvu ndabikurikirana kuko inzanemera ko ari umuhamagaro Imana yanshizemo nico gituma utashize. Tangira gukurikirana kinyamurenge ndiga ndarangiza ico giheho nari ngiye no kwandika hejuru memoire nangiye kwandika muri theology hejuru y'ikinyamurenge na Bibiliya. Mwarimu wari unyoboye yari umupfero. Arankabukirara yarankubise arambwira ngo niwe munyamurenge ngwiwe niwe munyamurenge nje ntabwo ndi umunyamurenge. None ngo mbonaho kuvuga ngo ndwane na n'umwarimu mvaga ni nk'umuntu ufatiye ku kirindi. Ndi reka ndeke nzobikurikirana nararangije mbanze nandika ibindi nandika hejuru ubuyumbe. Kuntu ubuyumbe bwatangiye kuntu bwaje impact byagize ndetse n'amakosa amwe yagiye abamo. Nuko ngo mare rero ndarangiza nsubira imuhira ariko wa mutwaro ungumamwo ngo shiki muhira ntangira gukoranya imigani y'ikinyamurenge. Mfite imigani hafi 1000 ikinyamurenge n'ubu ndacayikoranya. Buri munsi iyo numvise umuntu avuga umugani ho bari kuri radio ho bari ku bene umuntu yavuga nzanandika yose. Nizere ko ufite n'imigani ya Karuci. Sinzi gabyenda numa nifite ariko ntazi ko ari yiwe. Ntazi ko ari ariko nkwiye kuba harimo imwe nzi byenda nkingahe nyine ariko myinshi yoba ariye ariko ntazi ko ari kuko nigihe narayoboraga ishuri Minembwe Irundo natumye abanafunze timugende buri mwana afunze nzanira imigani 10 banye bagenda bazana nk'imigani 500 urabika mushikenda yani nda computer gandaki uzanandika n'amaboko ndayibika yose nuko. Noneho rero ico gihe ndakomeza byari bigoye byari byoroshe kuvuga ngo ubwire n'abanyamurenge ubwabo ngo dusobanure Bibiliya but dufite Kinyarwanda kirahagije dufite Igiswahili kirara Ikirundi njare cyane hari Kinyarwanda n'Igiswahili abadakoresha Igiswahili barakoresha Kinyarwanda cyane nk'imuhira bakoresha Kinyarwanda. Orange Bibiliya nakoreshaga cyane ari Igiswahili. Noneho nasoma nkumva ariko nanone bikagora kuvuga ngo umve neza ngo mu gushaka urundi rurimi neza. Nuko ariko muri ya minsi iyo minsi yose nguma kurwana nabyo entreta nabyo abindi by'umuhamagara kuja muri mission bihe bijana. Nuko maze rero kugera Nairobi niho naringeze kuko nari mvuye Bukavu nje Nairobi byagiye bijana byombi. Ngeze Nairobi rero kuko ho nta pressure y'abakongomani bariho banshiraho ntari mu Bakenya nari free nari huru ndabikurikirana neza. Ubwo mvuga ibutumwa mu Basomali kurikirana n'ibyo Kinyamurenge na Bibiliya. Nuko nari ko nkurikira umurongo wa Bibiliya. Nuko nkurikirana ufwabe rw'Kinyamurenge muri 99 niho nujuje urufwabe dukoresha ubu. Rwavuye mu Giswahili. Amajambo yose imyandikire yose ihuye nuko tuvuga mu Giswahili narayikomeje. Imyandikire yose iri mu Giswahili ca Kongo kuko hari amason amwe amajwi amwe yo mu Giswahili ca Kongo nta bwoko na bumwe bwo muri Kongo bufite ayo majwi.
mu rurimi rwabo ukuye abanyamurenge aho n'abarundi n'abanyarwanda. Abanyarundi bizenda bazakunda hari ubwo bimwe bagira nk'ibyabo, ariko abantu twari dushatse nko kwegera cyane n'abanyarwanda. Ariko ngo ndebe imyandikire yabo ngo ni Kinyarwanda naco canditse mu Giswahili, ticanditse kabisa nk'uko abanyarwanda baza bavuga. Ni impamvu dufata mu Giswahili kandi ca Kinyamurenge. Amaso amwe ntabonye mu Giswahili ca Congo, nja ngeze muri Kenya mu Giswahili ca East Africa sanga rimwe k'ijambo rya mwa sanga bo bararikoresha mwa, batandukanya mwa na mwa. Urumva nko umwana n'umwana. Ndabikurikirana kugeza nshoboye kumenya, ariko ibindi bimwe nanone nabo Giswahili ca East Africa tikibigiri. Ibyo ndavuga nti uko biri kose ndabyandika uko tubyumva. Kubivuga neza rero, kubyandika neza rero ni ugutegera ijambo gusa kuri ukumva inyuguti zose ziri mu ijambo zose ukazandika. Ni very simple. Nuko no Ikinyamurenge nuko niko catangiye. Bibiliya yaje gukomeza nyuma y'Ikinyamurenge. Niyo yari hari, ariko byari ibintu bisa naho biri hejuru tudafite kugeza tubonye abadufasha kugira ngo tubyinjiremo. Umaze kubona imbogamizi za mbere aho abandi mwari kumwe bakubuza gukomeza cyangwa se gukora izi nyuguti, ni izihe mbogamizi wahuye nazo muri uku gutangiza iyi Bibiliya ku Banyamurenge? Reka tureke kuvuga abandi bakure, mu Banyamurenge iwanyu. hari reka mvuga ibice byazo. Imbogamizi ya mbere, hari ukuntu abantu bamenyereye, wavugana n'abantu kumva baravuga ati ni ibintu bisha ibyo by'inzaduka, ntabwo zo ni ibikwawujamo. Hari umwe wambwiyeho arambwira ngo ubusazi, ariko uko wari umuhamagaro ndabikomeza. Ico ni kimwe. Ijambo rya kabiri, hari ikintu cabaga mu bantu c'ubuyumbi, kumva ko ntaho bitandukanye Ikinyamurenge n'Ikinyarwanda. Ibyo nabo bakabishingira bakavuga ati itandukaniro riri hehe, nuko batari babyitegereza, nuko batari babitegera, nuko batari babisoma neza. Uzi ko hari amajambo ya Bibiliya twigishije tubesha tukagira ngo turavuga ukuri, ariko amahirwe nyine imbabazi z'Imana abantu bakuzuzwa kandi ari message y'ubukinyoma. Nuko iyo ni ico cari ari imbogamizi ku ruhande rw'Abanyamurenge. Indi mbogamizi tuvuge ku ruhande rw'Abanyamurenge gusa, nta bantu nyine bari bahari, hari bamwe bari barize linguistique, ariko bayigaga benshi nk'abo nza mbona n'ubu bari barayize kugira ngo barangize amasomo. Nibyo kandi bandika hejuru y'Ikinyamurenge bamwe, ariko bakandika bene ibyo gutambuka nyine ngo babone uko barangiza amasomo yabo, barangize baje kuba barimo n'ibindi. Ariko sinibwira, sinzi nimba hari wigeze abiha umwanya kuvuga ngo abyite. Nta bantu rero bari bafite umuhamagaro, niyo harimo bakeya bize linguistique. Indi mbogamizi bwari ubushobozi, kubona abantu cyane mu rurimi ho nibyenda nizo, ariko kuri Bibiliya nta wari warize ibintu bya traduction mu Kinyamurenge. Ico ni kindi, kandi nyine ko narimvuze bibwiraga ko Kinyarwanda gihagije. Naho ikindi kibazo kitari mu Banyamurenge yari ikibazo social cy'abandi andi moko kutemera ko turi Abanyamurenge. Ico cari kibazo, ico nticari n'ikibazo gusa, yari hatari kuvuga ngo wiyangaje gutangira gusobanura Kinyamurenge, kuvuga urasobanura. Ikindi byari byarabaye ibintu politike. Urunje nta politike nari mfite, nari nshaka ko dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva. Ariko kuza bituma ngenda nitonda ahantu byaje gufata kuvuga ngo nta ngombwa dusobanure Bibiliya mu Kinyamurenge. Ngeze Nairobi urwenda n'icenda, hari famille y'Abanyarwanda twabanaga, twari twicaye mu wanje, baje mu wanje, hari n'undi musaza ngo ni Kamenyero w'Abanyabyinshi atuye no muri Australia. Uwo Munyarwandakazi duhe tuganira atangira kuvuga hejuru umuntu w'umunyamurava, aravuga bamushima umuntu, bamushimagiza umuntu w'umunyamurava. Wa musaza aramureba, kurashima umuntu w'umunyamurava gute? Wa mugore nawe se udashimye umunyamurava woshima nde?
twese tukumva umunyamurava mu kinyamurenge na wa munyarwanda akaza kumva umunyamurava mu kinyarwanda. Noneho tuje impaka wa musaza ashaka kuja kurakara. Dusobanura itandukaniro riri hagati umunyamurava mu kinyamurenge no mu kinyarwanda. Urakoze. Nibyo narigiye kugeraho. Noneho se umurava niki? Niho twatangiye kwibaza. Njewe n'uwo musaza twari dufite umurava mu kinyamurenge. Uwo mugore we ko ari umunyarwandakazi nyine akavuga umurava. Umurava mu kinyamurenge ni umuntu utita ku kintu. Umunebwe. Ninda twaza tiwo tumunyamurava ngo utegereze ko azokuzanira ko azoshitsa amakuru. Ngo cyangwa azogusubira ni umunebwe. Ninda twaza. Ariko mu kinyarwanda ni umunyamwete. Ni umuntu wihutiraho. Ni umuntu w'umukiranutsi. Ni umuntu kandi muri Bibiliya inkubwe 82 bavuga mu Imana y'inyamurava. Nukuvuga ngo rero twebwe twatekereza iyo twavuga ko Imana ari inyamurava ni Imana itita ku bintu. Nusenga utegereza igizibukira izogusubiza. Ariko suko abanyarwanda basobanuye. Abanyarwanda basobanuye bumva neza ku Nyarwanda bo bagisomaga neza bakumva ko ari Imana yihutiraho gusubiza. Imana y'inyamwete, Imana ikiranuka. Ntimwumva ko twumvaga ibintu bitandukanye. N'ubu wumvaga nigeze kuvugana n'umugore umwe ayambwira yanyuze mu Rwanda aravuga nk'umurava nyine ni umwete n'umuntu. Tese iyo tuvuze ngo Imana y'inyamurava niki? Ngo se Imana nyine se nyamurava. Ngo se hari iza yihutiraho. Ntimwumva kera biragonga. Muri we wenyine kera biragonganye. Nuko donc Imana iryo jambo uwo munsi yongeye kuwukoraho. Byongeye kunkoraho. Tangira gushaka ni majambo menshi. Nuko ngo buce Filimon araza uyu pasteur muri 2004 asangaga ndi muri iyo struggle, ndi muri ico kibazo. Ngamaze kubyumva kuko muri ico gihe nafasha abantu ba Nairobi turahamagarana turicara turemezanya ngo ni ngombwa ngo dusobanure Bibiliya. Nano maze kumara urubwo rufabe natangiye kurwigisha urubyiruko muri Kenya. Noneho Filimon ahageze abyumvise asubira imuhira mu Minembwe. Ngo ashikare aja mu bitabo bitanu. Arabisoma byose. Asanga muri Matayo honyine harimo amajambo 112 ameze nk'iryo ry'umurava. Tutumva amwe ntitwumva kabisa andi aragonganye ni opposite. Ni ukuvuga ngo usomye nk'ubuho k'abantu babibasobanura. Ikanisa ryacu n'Imana ubuntu bw'Imana bwatumye ribaho. Hari amajambo menshi adahuye kabisa. Ni ngombwa rero kugira Bibiliya mu rurimi abantu bumva neza. Yego. Bumva neza. Kandi yizera ko umunsi Bibiliya izotibuka mu Nyamurenge hazoba uwa mushu idasanzwe kuko bazumva ijambo ry'Imana neza. Ukoze urufwabi. Ni gute wakoze urufwabi kandi utariza amategeko kugira ngo uze kubishira mu bandi? Ndabihuza. Ikindi ko ndagerageza kwihuta kugira ngo ducungure umwanya wacu. Ururimi rw'ikinyamurenge kuri none ubona rufite izihe mbogamizi ruhagaze kuri none? Ikibazo ca mbere ca urufwabe ntarayiza handi. Wakoze urufwabe utariza amategeko kugira ngo urwumvisha abantu. Yego. Urumva kugira ngo wumvisha abantu nuko babisaba ko wenda hari ari amategeko wize. Nta tegeko ry'ikinyamurenge ribaho. Nta ryari ryashirwaho na rimwe. Nta nahamwe ikinyamurenge cigishijwe. Uko izindi ndimi zose zanditswe zatangiye nk'uko duhe dutangira. Nabo batangiye nta mategeko hari. Barayitangira barazitegera bazishiraho bazisheza amategeko. Itegeko rya mbere natekereje mu kinyamurenge no gutegera uko ijambo rivuga. Numara kumva ko utegera rya jambo wumve gusa inyuguti ziririmo uzandike. Urasanga ikinyamurenge urakivuga kandi uragisoma neza. Nico. Kandi iyo duhe twigisha abantu iyo ugiye kuvuga ngo ujajane mu mategeko yayandi bazabiga amasomo uramutakaza. Ariko numbwira ngo nategera ijambo aryandike kurya hayaryumva azahita aryandika bikoroha. Ico ni cambere niko tuzatubwira n'abantu bakavyumva. Abize ahubwo bafite ikibazo ubu nabize amategeko. Nibo biguko deja hari byo bakiriye mu mutwe byuzuye imitwe yagira ngo arasoma agasoma birya biri mu mutwe
aho gusoma bya bindi byanditse cyangwa bya bindi yabwiwe, aho gusoma birya hayavuga, aho kwandika bya bindi havuga, nibo bafite ikibazo kinini. Nuko ikindi cari cyo kuca icya kabiri cari narimbaje aho ururimi rwacu ruhagaze kuri none. Ruhagaze mu buryo aho tugeze cyangwe ubona rujahi kuko ibintu bigenda bihinduka cyane. Ururimi baravuga ruzaruhinduka. Ururimi ni dynamique, ntabwo ari statique. Urebye amajambo yatangiye kuko ururimi rw'abanyamurenge, ikinyamurenge kigizwe byenda n'indimi nka 5 zivanze. Harimo ikinyarwanda sinzi pourcentage, harimo ikirundi sinzi pourcentage, harimo igifurero kitari gike, harimo igiswahili, harimo ubu hamaze kujamo hagiyemo n'amajambo y'igifaransa, ubu ko turashiramo ikingereza wenda n'ahandi. Ikibembe ntabwo ari cyinshi, ariko harimo nk'amajambo nk'igisirimba ni ijambo ry'ikibembe, ariko ubu ryabaye ikinyamurenge. Kuvuga ngo aho hose rero, kuvuga ngo tuze tugeraha ikinyamurenge, njewe mbone ikinyamurenge ni ikingi ku rubyiruko ruvuga, kandi ururimi ni rwa rundi abantu bavuga bakumvikana. Dufite amajambo twabasaza azobamwe, ariko icyo dutegereje nuko urubyiruko narwo rushiramwe aya majambo bafite, kugira ngo noneho bashobore kucumva. Hari iyo havugana n'abasaza bavuga ngo ko barica ururimi, ngo barazana ngo iki ni igipfurero, iki ni igiswahili. No, ico nico kinyamurenge. Iyo mvange nigize kinyamurenge kugira ngo abantu bashobore kumva. No mu myaka 50 iza bizoba byarahindutse, harimo andi majambo yiyongereye nandi yaratakaye, yarasigaye. Kandi cyo gihe bazogenda bakora revision ya Bibiliya n'ibindi bitabo kugira ngo bijane amajambo, imyandikire n'imivugire izogenda ihinduka. Ariko ubu ngo aho tugeze ni muri iyo mvange, ni ikinyamurenge kigeze. Iciza gusa nuko urubyiruko rwacu rufite amatsiko, ruhe rushaka kumenya ururimi, kumenya umuco. Ico ngico nico kigiye kuzodufasha kuvuga ngo baziga ururimi. Kandi uyuha uganira n'urubyiruko urumva bibagoye, ariko babishaka. Ico nico ciza, nico gikomeye. Iyo usubije amaso inyuma muri izi mbogamizi zose wagiye uhura nazo, niki kigushimisha cyane? Nuko ntacitse intege. Nico cyambere. Nuko Imana yabanye nanje, uwo muhamagaro ntiwashira. Icya kabiri nuko aho bigeze abantu bamaze kubyumva. Twatumiye abapasiteri n'abandi banyamurenge bagera kuri 60. Twahuriye hano twicaraho iminsi 2 duhe tuganira, turumvikana twese ngo ni ngombwa gusobanura Bibiliya. Turasura dutumiza izindi nama y'abantu nka 25 bavuye mu mastate yose ya Amerika. Turicara twiga rwa rufwabe nari narakoze, barunyuramwo turumvikana. Ibyo banenze baravuga ngo ibikisi cyo iki nibyo, turumvikana uko icyo twumvikanye uwo munsi nibyo duhe dukoresha. Nuba abantu ko baravuga ngo dusubire tubivugurure tubisubiremo, nabyo tuzobikora aho tuzumvikana rero tuzokora. Nuhe murage wifuza gusigira abazaza nyuma yawe mbere yuko tunarangiza ikiganiro? Nubuhe butumwa wifuza guha abantu badukurikiye uyu munsi? Ni ahandi nahereye natangiriye. Imana ni data, Murenge ni mama. Amerika ikaba mama wacu. Amerika ikaba mama wacu. Canada. Iyo Amerika ihagarariye ibihugu byose twagiyemo. Ubundi yo ya article nanditse yavuze ngo ibihugu by'ubuhungiro byose ni mama wacu. Iwacu ni Murenge. Kandi ntituzobimura nitutagira ururimi na identite yacu izoshira. Tuzonyika n'amahanga tugiyemo tuzohika. Ariko nitugira ururimi na Bibiliya ruzoduhuza. Bibiliya kizoba igitabo duhuriyeho, ururimi tuzoba n'ibindi bitabo tuzoba duhuriye, aho tuzoba turiho twese hose bizoduhuza. Niyo mpamvu rero buri muntu wese aho ari ahaguruke duhurire n'urundi rugamba, duhurire ku kinyamurenge. Niyo identite yacu. Murenge ni iwacu, Murenge niyo mama, Imana niyo data, amahanga ni mama wacu. Kandi nyoko wanyu ntabari nyoko. Ashobora kukwemera mu mahoro,
mu mwanya hatabaye amahoro arakwihakana, ariko nyoko we woba uko umeze kose ntazahinduka. niyo mpamvu rero dutekereza ari iwacu mu bintu dukwiye gukora, dushinge runo rurimi rwacu, tubone Bibiliya kugira ngo ijambo ry'Imana turyumve neza kandi turyumve mu rurimi rwacu. Nirwo rurimi rw'umutima, ruva ku mutima, ruva no mu bwenge. iyo mpaye ndota sinza ndota mu Gifaransa, mu Kingereza, inza ndota mu Kinyamurenge. Ikintu numvise mu Kinyamurenge kiza kimvamo. niyo mpamvu rero umuntu wese cyane cyane turebe urubyiruko rwacu, nitutarufasha ngo tubashirireho umurongo urufatiro, tuzobatakaza iminsi yose. Reka twongere kandi tubashimire, kandi twongere nawe kugushimira kuri umwanya wawe. Umwanya ni ingorabahizi muri iki gihugu, ariko twongeye kugushimira kandi tunavuga yuko mu gihe tuzagushaka turasaba ko uzatwemerera. Reka kandi nawe twongere tugushimira uwo wadukurikiye, twongera kandi kugukumbuza ko imurenge umvishe ko ariho mama, Amerika ikaba mama wacu, Imana ikaba data. Reka nawe twifurize ibyiza no gukomeza gukurikirana inyigisho zizaba kuri uyu mubyeyi, kandi twongeye kugushimira kuko ni bake bafata iyi initiative kandi ni bake bumva ko ari inshingano zabo. Murakoze cyane.